Okay, thagat chari oza. Oza aduga chayak sida khoi central government ki meeting makhada chathara iba state asigi chakot thorangi da makta pithara iba scheme sing haibitare. Tongan ba makhal gi scheme sing asigi khoi gi masi matau karamna paikhatli bage amadi khoi gi process pithara kliba scheme sing gi process sing ase kadai fo ba kamai toroga chakot thorang lokhatli bage haibigi matangda yengshin nebagi da makta khoi gi Union Government of India ki Ministry of Home Affairs ki Minister of State Kogi Bandi Sanjay Kumar se Manipur laktuna yengsilena haiba makak lady adubu oza kogi central government dagi pithara iba scheme sing de aduki matik ti yame adubu mapung fana fazana work toba progress yamna fazana toba matadi thengnadri banina ngasi phobada adu tongan ba like maikai kaya dagi koi lekai kaya dagi allegation kya ama lakune oza kamai thami nge sa matang de tara chi yeng ba yari se ani thom yeng ba yari yang bayar sih kayak nol kata central government miam dah lagi sih kayak nol kata Bharat Sarkar lagi di Manipur ki ay pernah bagi demokrat sih amat thada rakoni aduh Manipur ki politician sing bureaucrat sing contractor sing tu am jenuh loh ini tu akan dah mesin miam dia untuk dalam mangan bani ay berpot sih mah aduh ga atau apa madam yang bayar ina tasing na thada iba tahu iba thabak sing asih Miam de orna bagi asagi central government ki lairiba agencies jing na taga central government ki mari lainariba ministry jing aduga central government ki bureaucracy sing adu di senada bra ai positive top to down ki porama sigi whole process da aini ye wo matam da asagi manipur khakta da soiba na taga ki porama mase ai koi uwa change ba kai no manipur da soiba ai do asom da ki do soirak tan yana da soi achukui na lochal laga lairiba me am ja Manipur da soiba du kamai tong na khang de no madu gi soiba me am du khang na bagi tongan magi kari hai tare monitoring group me am ma lai dini monitoring matam tana tauda controller and auditor generate ki report ta kamai tawi podi chigi me am tu loi ni yeng bom change ba aduna ai na thamning di mapung da kari no ara kan da miyang gi leba ko thok we ra kan da ding sai gi Manipur gi manung da lai di ba me am Manipur gi manung gi ministry jing bureaucracy aduga contractor ke mayam cha si khakana tawbodona adum tawba central government isen da chena da bodona aduga pochidi asom da ki central government ki scheme da chetuda mona ara ka da CMHC ki euro PMHC ki magi health card ki boiro aujiki paisa sing se sel jing se Manipur ki magi madu layen bada reimbursement ki kari ki tawriba mayam si private hospital da tawbasing si sen sing si amata yorokta badu da ki si moi da toli ko sen hom dia to ki matik chawre amount si aduna masagi kuina government na sindora kada ba sen da sindora ta banina private hospital sing si da ki matik awawa mayam du mayok na re masagi patient sing da di makoi na pi kada ba service mayam du pi de ada banin loi na sum pi gi ba aduga pi ga kan da makoi da reimburse to kada ba sen dom ding da government ki mai kai da ki ki ai ba Prime Minister ki boiro, Chief Minister ki boiro, adugi makada lairiba health scheme tu nasi lagi pitara kadab tu pitara tabani na hojik November 6 lagi makata na adugi airiba scheme tu adugi makada Manipur ki private hospital tu nasi na makoi da piva service tu layan bagi keno tu pira roi hai bane ado sigi chikadai lagi so scheme tu center lagi lain di kawan tu no matab tana yogi no ado nasi chain reaction magi whole system process ida adum to pegi center dagi hora ka da Manipur ba da pula manami na bagi hai gadra soimi na bagi na ka kudong chabalomi na bagi sel hayat min na bagi kari gi mayam ma yaw da bana te ba che kudam moi na hoji ki beneficiary scheme mayam ma IDP gi boiro ama gi boiro la e pithare hai ade che ngarang na handa recently lupa kya no cham pi bagi manung dugi pulap to buda tha kya ge no week kya ge no pire moi direct beneficiary transfer ta ure hai Tauraka sida kaya ro tu su total che kudam moina cha da tuklang kaya no percentage da ma mu ka ho boi ko ma mu yaw re hai lupa cha ma pi re hai ka da cha tu ma ka ho ri na mai gi sing gi ka ho boni hai ba ku ba ma mu hai adu ta ra ga di kara I no ma mai sing asai gi IDP zo na lai ri ba mayam si gi mai gi sing gi tongana pi na ro gi po yaw da bra ho gi no se tau to ra chai di ta kadai no kari no ma isoi ba kari noma mawong mari na mai ta da ba kadai de noma iro lot pa transparent oi da ba ki pot am yam chau che na ri ba tau tho I ba thaba ku du mat aduna akoi gi jal jeevan mission gi matang do oi ga so ni che yim thong ku ding ising gi ba gi dik mayam ko
Manipuri inner parliamentary constituency MP Bimol na masigi poche issue local na kolak na mana kogi PIL thag na kotna ta tamyam tawdagi chum local kodagi chugala kodagi hiti sabak phae hauti sabak phae mana masigi keno local kodagi hiti kedore ising sumsam samdaba mafam da ising sammena website da report over aduga masagi check kun mayama yung sumsam samdaba kun kungang yawrini sumsam samdaba kungang ising ngasi fawda ising mari kamata da ba pai patti abo tingdaba mafam ga website ta kay yawram bagi pot mayam thole hodi ti aduna manipur gi kachin koya ma fawk di makegi masigi awareness ama laktana koi gi jal jeevan mission gi mayok sida kay da tarok ko even ato jal jeevan mission gi magi transparency leina keno to na masigi asoi ba ran ba mayam ji tira kan da dik chen da poti masi responsibility accountability ji so to da potana badu gi channel mi ba mi mayam che marale to ke mayam ko ina bakchera pi bana tragadi mase dum namdan nane ba dum to kane ba aduna manipur to ri ba kino ku makse loina hayat bagi koi gi bureaucracy sing madu channel ba bureaucrat robi ai contractor robi ai minister robi ai mayam che loina ba makhata na tijen pochen dana to ra kan da masi keno to bo ma changi investigation to dana potana kana kana no ti do kan da madugi maralai ba mi sing do cherak pi dana potana tawdraga di makhatan london na kane aduga hudiki lairiba eno mayam sing marakta minister of state home laktana potana yengselani na haibasi yengbu yengsen gi hairaga di palda lakta so hat di da ki leiraga so tum yengsen be aba podi ta seng ma ba la isi atopa eno yawbra atopa issue atopa agenda laibra laiba kulak si kamai tawino ada none da chatani haibam jitai none rom dina karigino asagi ujiki IDPs gi karigi amna concern hoiriba ujiki tawriba posida di char pu amadi impal gi poni none rom da haido kada rijina karigino haiba pot amalai aduga nakalam rom da koni yengwe aridi none rom gi china kari tawdo bo lege asom da chu isudi yengbo budi hoi kemon to iloina ma aduga masina amu Jalero United Front ki karigi government of India ke wari sanari bache ki part amu oirira oidera madugi chapcha bachu phangde noni da sakadu je aina ki pawda phangjaba pawda di noni rom da haido kadari ba paw ki chapcha ba ke ro di ai bakti phangjati hai tare agenda du kari leibno oi unero minister of state home ni mana chatning ba mana yeng ba pham ya yeng bada enda kai de adu bo la asu la krasu laga di yang pare laga yang bibai buci aduga lakra so adum Delhi da pham na adum monitoring che am to be aba poni doina ma ki ma tam da ron cha pala even prime minister na inauguration to ba da adum Delhi da ki roin to du mangai ba aduna monitoring ji ta seng na lai si atopa physically in person mana keno to ning ba yeng ning ba uning ba oram bi ai adu yang pai lakwa adugu laidugi kohan thoktu leina madugi miyam da madugi mahidu phangnabagi mong da taseng na leiriba IDPs ngayam si magi original mayum magi marai tai magi kun duda hanjan ba yarana bagi mai tai adom da lagnana bagi bieng changani ngai da lai bai